family ke South Shillong constituency ubai san bor sulai ni kesengi ulalom ya kejinggelang bakarpang ipulit kisenglong kemi keseng samla pandekren halor kejingjelai palat jong drugs ha ka constituency matkum juru ha kejelahi berok kawai habai keren bekinong tok kebor ubai san bor ulong ba kejingjelai jong kejingdi drug kala pensong seir ya kinong song sinong kini kibriu klahiatma ya Kijaka meneblai hakeleng saudong jo kanaba Shillong hakapor menmit berlek tu lek them kom jo ru ulong ba nagaleng jongki kalaisim ya karai bakin satho sak sorkar ba kanmang pisa kerpang na kabenca ki VDP susu nagaleng ba sanbor ulong ba nagaleng jongu ulakan tu ya kiseng samla ya kador barsnong bat kiseng long kemi bakin pahara kumba ki jule menswa hakabede kaya isu ikade hakabede kana ka kajing jelai jong kajing di drugs na kajing di drugs kipen song seir ya kidong song silong kidong di drugs ki atak ya kibriu ya kibalik kibawan por menmit menyong wat mensi menbar berstep ru nata kabar kadai kaba kidong kan kaba kajing satu kaba man kasih haki tliwiyeng jong kibriu apa sor bro hikawai kapsor barwat tajang kendong ru aga jing jelai jong di drugs addict kinong di drugs naga di drugs ki kelas kali tu nagi yang beriu nang jing litu nagi yang beriu nang ta kapci pensong seiri kinong chong snong bagi kamtam kamit kayong bagi lek bikiwan bagi niki ra naki tiar ki balik liat ya ki yeng ki sem but kabas susi kalau kaba wat kim simla isu wat ya ki yeng bakantang ya ki yeng mane yeng play jongki men ki para jongi ki bade ki kristan ki badana ki yeng mane ki jakalit mane play nang hiri si ki lalai rung ban liet ya jingkhang hangte hapo cathedral jongka Catholic Church, Lemukra, Plai hi kumtu kilatu, yaki tiar ki beremdor, kilapan prai ki drol bukum ter, tang hadin arsi kilapoi per hakon sensi jongaru raja hapo yebani Unitarian Church Mandalaban, apa kilatu yaki tiar ki beremdor ki bala dodang tu la nyopo propose them, ki tiar nong ki jingbu chalice nang tak jingbu sentiu ki tiar ki betul kam mo yebani, batang hadin arsi kila ya poilet kendang bersegate ka ya ketika yang mana advantage ang te hapo fire brigade te hakaji ekran mentakasi haka pengalakot lang ya nakaliang joka office jong deputy commissioner iskasil superintendent of police anti infiltration branch kabada yiki ya kran do yiki ya imigran lani ki nong tray ki banabar ki bon nabar ki bolong illegal ki bomdon ko don selakam tam gitu ki bawan rung kerthep sa state jongi napo Bangladesh na Pakistan Afghanistan maniki kwe tengya shimla kene habung le yakhot yaga labor department ru ba ngin ya tray lang bar ngala khot rang ru ya bro ki dorbar silong ki bodon hapo ko municipal area joka konsensi ka jonga nang tangila khot ru yaki senglong kumi ki seng bahalang tekan ngalong meeting ka baar ka ba ngala sateng ngala yo pendap matasi hak jing i ka bagala prisosi palat bar ka jing prisong sir ki pa habak ban kasingan yo ki phone kumta ngi 1 minute ngi i bagi but pelen play open kidung injection back open the mensiru open back kidung ngeleker ni kita ki bro khat pit every corner hapo sor sulo kitu no bagi bedi drog kim tip breu kim tip lalong ga gajing long kumki berat kada umia cede stai kalau pen song iri pa men niong ya ra di rot ki lengka balik tu tisia pitang karni ya bom ya kita batian te kala prisong sir si sia tegalayo ban pendep no ya kada ke ba meeting ke basa ke bala khot mentakasi bar ke bastunat kolong ke ba ngila ai ko wi jingmut ba bar kawai ru kolong ba ki babun nang liang ki dorbar snong ki seng kentei ki seng samla
But gue kinong yalam sports club ki playon mi kapan tasi kala ay lagi jungi ay jingmut akaba kadon nagalyang ka DC kala office juga DC commissioner kala constitute ya ka district task force nangta kiladon ru ngala ay teng mensuaru ka kopi juga naka defense village defense party act kaban form ya ke village party halok jongi shinong mi da ka da USP jongka iska sales tengila ai jumut ya ngila ai ngin sapa kopi biang sabrok ke dorbar shinong bagian form kenang ba kini ki BDP du kompetitif ki BDP ki long ki ba ki they play very important role ki ban yarap ya ke police department ban yarap ki shinong abang apet ki nong kendong ki village defense party ki long ki ba klaj bor la ka bor ju ki la longkat ko ki pudet te ngila pen kemau biang magi bangala karpar si dorbar song poro bangin sapa biang ya ke kopi jong to ka action ki bakin how you village party ka ba ka ak la batay kumno bakin how but don kam life hongut mal ha ko ga dorbar sudong te ka por kala I bakin how kita but nang ka labor department kala ai jingmut ba ha ba don ka ha ba don ka no ka complain lagi do ki doubtful ya ki floating floating laborers illegal immigrant kin pentip nang ka dorbar sudong kin pentip Syaka police department kin petip syaka labor department jointly kila banlet ban conduct ya ka inspection te kita lagi bengelayakan but QQ de ki kam ngila request ru bikin don't know ya ka surprise checking kabanum yo thu kan long secret but surprise checking happening juga dorbar sedong ki sengatai seng samla jointly bar ka police but ki NDPF forced ba kini ki baju PJI da ya hapro we sor sulok changi stairu seki isolated places road ki jaga ki bekerja kintun kali sipau ka santeli ki ba dang hakada katayo orang ba sung lumparing sekretari sedong kila pentip yang te ki ba pliru ki nyalit sauson mut ki yatieng namar kalai kali barkan tebe serang ki di drugs de ki di kiat ki di kenja ki tem jurwai sikidi jaga ki ba kenja ki badum dagi ladap kumtu boro-boro fitek tengah do arba je lai beje kitem jingruai tegi di sidong ile sau sorngut kitieng nda khot upulit da petip supulit wan upulit ki upulit da yu kumtu kila pet da upulit wale ki wan biang hata rukom te dagi lale perlu ki bitor biar ki bitor kiat ki slado ki slat chip slajing bam ki bread pathar po nala te kini ru ngile keren bangin ya baki dorbar songkin khotno ban form naga village defense party nangta baki don ki joint ki committee halaki jong kum ka civil task force ya kaban itu daga office juga deputy commissioner kini gelenti nomor ba tang haki pulit mla tangi pulit bisanya begitu na kaman power te ngidon kamhi ya ki pat baru bikin yami bagi dia plat por ke gumaka por jungi ngikit baw ngia optionong man la kathliwing hangte halaban hakapon ngadong presiden sing samla ban ka sidong man ka jadmiet bat naga ngia rai ka dorbar mi ban ngira pertas dong balarai naga dorbar sidong ba man la kathliwing badon sunrang briu la sambra briu deban mi be ban ya snok tilang ban ya lang kito hat ko por ju toslat ya let ang bukas nung ilit ya kelang menjudat di kiar di kenja di drugs putar kita bangi review yang berngala ong menengalakat mau la don ni mat yakikat riu khatnya usam mencuang nang lo MDC to kopor kila don ke jicur bak ke tu kali ke kebal aja aku minta beli tu ginung tu cerkai bagi bela tu kali ke bala jur bagi tu kala don ka hat kopor la kala don ka jing tau ya ko tu ka community night patrolling kabab ya ngi abu man kasih bu katsan ngut ya ngi sing kalau rotation ngi sing ba plek por pro sibe ya man lagi dong serong bagi pikba tor slow par gue hadu kalau poi upur kepala create awareness kaba kaki kata kesanyo ya mare nong tu dapo yang tu pada kusau te kane kan lo ka por kala I ba la kan ni ke continue tagmut ngihaban step in ban wara no yang dekat polisi dekat tu bangi yule haki por kartu kada semen suara kan ka community
night patrolling le ka patrolling pai ba begini pet hagi jong dong hagi jong snong hat ko po gidi ya set sha si set sha hin jong si set sha hin ba ko si sha hin ba walombok hataru ko biayu to mo ka create awareness. This is the only policy ka balaban pendu ka ba ar ngilai keren ru bag ingin ngat pas kira resolution ru sa government so chief minister ngan ai copy so home minister ngan ai copy ba to kane ka internal problems that we are facing. Tep mini kadai ka ba ku bala ajung mut di bakos menne bawalam ba kajing wan jong drugs kum no one drugs kana apa. Hi sebenarnya steng mensua hakapor ka mga pelong yung meeting hapo konton men area apa jalu para committee hall. Layo kem ya kawai ka drugs mafia ka senar nong hayi drugs. Pat kum ka jing tip nang tu na po jalu para kada ka puriu da ka jing de drugs kala pencot pra ya ka jing im jing samla samhoy ki jungi aga jing tokit juga pulit kabut udrogs wana sa Manipur sa Myanmar na Chabar uwan lang baka daga lenti selchar baya joai leni na po bernihat leni na katay ni kitan nong ston leni kitan na po boy te kala sakem mat mentah akon tu era akap kenja laduna babini but kisinong ki village council dor bar song ki kisang barang paro mentah ki update up yong yu tegemut kaladuna ginong dung drugs busule open ke bedung bet im pet be hakmat jong ajong pi ki tum don shu tengi wan sim hangne rum tangi le akaba kanarun ka to jing ya pet lang man ka mo ka to jing up sinong pet ba deg je trail lang bagi polis deg je trail lang bat ka bagi police authority deg jing je trail lang bat bagi polis jong anti narcotic task force department te ngai scam ka bagi laban create awareness yaki samla jungi balangop onu di jing di drug but ru ladon ru ki dorbar song seng long kemi ki ba ai jumut bag ngi hang ne hapo state ngi duna palat ki jaga government rehabilitation center di hospital ban sumar ban penkela sakajing im ko babaha sakajing batmai gini di drugs ti kung kubalon ki don katu kat de ki ba don gini ki hospital nomor ki dong di drugs mo ki ai rehabilitation center ki bun ki ba penjadi ki private organization te ngakan mah ki state apo north east jungi pinpe apo asam man district headquarter ki hospital ki rehabilitation center ki hospital ki di drugs ki yo jirap besar ki po hajar crore apo Delhi napo Narendra Modi no Amit Shah ki national government pinpe apo asam paro ki ton lut ki jong government nomor ba kini ki baduk basuk da su kun ki ungwa pandi ki le ki private hospital ki long ki ba rem tela bun ke bangaru ngaru ki wan siyeng ki publik ki pa ki men para ngahap yarap pisah lang ba yarap pisah lang te ngi yo palat khat we hajar crore ka pisah lang ba ka social welfare department banisna district headquarter ki diga rehabilitation center anagalan ki la yo pisah mo te ki yo pisah Manipur kila yo la bun ba banisna ki rehabilitation center la bun ba yo te bang pat don hangne ka de hapo Mizoram nomor kam de ka state ka basan syara BJP bar hangi hangne megle kam de ka state basan syara BJP te war kataru ngalayakren baru chief minister ngalayakren baru chief minister ru ka MDA meeting kepala adab kuat adab nai ila jumut te nagaliang chief minister bat iba poleng do bat mangai ba prestun ngeli discuss nomor ba pol ibat ya ka social welfare department akaba ila jumut berusia mula priang ba pol la priang ba prestun la priang ya ka jing jumut ka ba ngin explore ya ki jaka hang te hapo new sulong mau diang ban ai jaka hang tu natangi nagaliang juga office ki social welfare department man ki district social welfare officer kila ai ki bakin identify ki jaka lagi jong district accordingly what cincin bala yo ka jaka ngin sapen create ka DPR details project report kita sna ki plan ki estimate kumtur ka badai tendal adem nagaliang ka government kan sa recommend to bun ngin sa yelet pat daga team hapo jelang chief minister bat mangi
na ko ki be trailer apo ka MDA 1 but 2 ban yali approach ya na do ka level jong Narendra Modi ji Amit Shah ji but social union of social welfare minister agaba mo bangin yo ya ka sanction ngi trisho man yo kenapa ngintala yo ya sanction ngala ke ban sina pun ki rehabilitation center ni ki hospital na bantaman sumari ni ba kerni di drugs te ki ramba snong ki darbar snong ki bla ya tu bang ni ki CCTV ki ba he ki bla install na kaliang ga government te ki don ki bla long non functional kim tray kamshu te ka tar ngila nuot ki sa tho cha ka concern department bakin lek ban repair ya ki te hakabe dei pat ba ka jing install la don ru ki ba ai jing mut ba yang aku bemeli banyakan ba government ba man lagi triwing ban one pin install ya ka CCTV TV kamera te ya kata tingi ong kalong ba mla ban ong nomor mla man ka triwing tangangkat ba pinto cha government kada katu ka ba sibit la satu kan bentuk government ban yo sanction ban EU la 6 la bro ko ka state ban ai ban involved dogi pau lak krore tengala kerpat kadang-kadang cin ke balai bangala apil haman lagi meeting boy along boy dorbar so kiseng ntai sing samla ba ki trying at their own expenses daga jinglut yela dia one sekamat ruse halai jong i compound i kamat ye install ya jinglut ke bana naladi itang la kebalai sin ngala kerpat biang hagan ke meeting bomene bagi organize pertapo stong hot meeting hagan jung dorbar stong apil balik ke dumle balik ke dumle kin pulut kin ki babuon don ki balayat ya tolong bau badlong paj ba ai man la katliu ye kolong compulsory tagmut ya kata ngila ya kan ngila cumut langsung bor kabangia discourse tebeneng la ya discourse tu ba aku mga ong ya pi bene ba ban detect lani ban kang sindon ngidon kambar trace tom ngila jubut trace tom haga ba nakaliang jong kidi balong sincere nakaliang ki police nakaliang jong kidi police juga anti infiltration branch kepada ka ya barka police anti narcotic task force nomor ba kumpangitip kasus hi kabawan ka dilang ba nado Myanmar nang ta kawan to napo Burma napo Manipur uwan lang ba na Silsar Klenti napo Giant Hill Juai wan rum to ra gini ginong hydrox yaban check ko kada bawan na ki tan bernihan kita gilin ti buan napo riboy tegabut mentang yaban konsil ya kan to mentang ngilai le i kami yang jungi ngile kum tukum ngilai penbait kedor barsong segitai seksara ka pulit kata dak bring kong yaban kang kadai kumno banum ban khang ya ka jingwan tu junu drugs spot kini roots ka bingin I full consider ban check pa ban don ka jing check long regular compulsory ba ka wait pa ko kali ban bu de giet bu de ki check giet tagilong long sincere pa ki ban check iki kali lagi private ne ki kali kamai ne ki tourist ne ki ne ta de ban check iwe piwe takbut kana ka diarap tunggu kalian mendayo kem gitu pipil sil gini roots gini entry roots sisin do sil ki kada tekebut udrox ka concern udrox numrong jo takana kalau very very important otherwise larang ibla ban sil ban check by gini roots ki entry siapa ka state jungi tekebut ka kalau difficult bapin pendu yo udrox takata kalau very very serious ka banga ingin sapas ka susun ngisa remind biang ya ka government lang bau chief minister Conrad Sangma badi ba Preston Tensong bad ba pon lo ko bugi atip tigi adan ko ba si pau kana rungut bla ki bakila sim kis don ki bagi for personal consumption kum tu ti don euro abagi di tam di ladi kila shudun ta undertaking kila plek don bru ke bagi la pha kum ba sausan ngut ngila ya pha si poki rehab ki private rehab tu bagi ya ki pa glewan ki ru ngile ngile de kan ban pisat so ki ru kila long wiling ki yang mai kuan kelano tingi ya mo kila so tu kila sai tingin ko kelano gi sutrot baban yarap ya ki bagin dibu si poki rehab konsumsi jonga kita mentah poki rehab te ki wan ki big pa si baduk sya bo pling ya sai ki kejing ga admission fee ki don kaman tit dawai tit yu ga ngaya
Iga dagal ka pulis ko din siya ka ban puar gitu na. Te takadang nga appeal siya ki pulis ru betan bagi dong belum sincere. Sincere bakal ko busong si manakane wat yaki journalist ko mapise mo jong ba ada Martin nong khala bu pulis siya pat siya tu sa kamera ne te na tai ba bro ka kini gija ka cia ya bro ka bar kide kini gidong di rock solo gijing ka jimut so prat joki lagu kimara te ka lalong ka temptation ya ki bade ben yo ka tu ki lalong bikin pedia bri ko besar ya kalau te kini ki appeal sa government ban strengthen ya ban intensify ya ka patrolling kam tam menyong te hoy dun gajing duna kaman puar te manakane kumbal lai hajar duna more or less lai hajar ngila yo sanction national government so banay ko yo Amit Shah ji home minister mulai sanction na bantaban bantung lai hajar ki police kan tay benang kumpilatif akini ki kandiat tayo la khot ru ki la ya thep ki la sedang ru ya ka banle ka physical test berki we te kada ka diarap sibun ho kada kaduna la ro ka traffic na pinong ka district police ki duna aprat te menta ka diarap sibun ka jigi sanction na po ka sarkar jo Narendra Modi lai hajar ngut pin thep te kum ko menta kalau menta ka ngi duna sha fus nomor bo ho menta ki don ka we ka dong kinton khansan ngun ulai ya purit hang te bedi drugs ulai purit ulai pet rasa atai tu purit ayang ngom ni ulai ya purit satu ya nasa atai global layer tang si group pen kita kam siapa intensify teka dah bagi su depend apa ka polis ru kalong ba ka ba teka ngigi pat ba ta ko bungalong bakal day ka puar ka bakan don ka tuka community night patrolling ka ba nginwan ya sedok tilang bagi polis baginya ya lagi jong sidong kum ngile at ki puar bayap dong tu te kum tu ni nagliang ka dorbar sedong mengini ki seng samla seng thai ngibu man ka si batch wise benta ka si khatsan ngut la shai khatsan ngut ki asi tegi Aisyah po sedong po tha kat dong ka lairap te kata ka de kam ko jongi kepada hapo yang po asam ko jongi te ka baka kongsan ya ka de ki gateway ki bau one supply of drugs ku buka ge ka bernihan ada wana JJ Hills na po silchar ki wana chutu kana bono riboy yikine ide ya kada kalong belum spesifik pa bangin ya ka belum very very important issues ka bangin ya keren baga government bangin bu no yaki check gate ka bakhlaj ba mplat la private ka kaliu minister na kaliu MLA ru check nama play hakiti ka to kada benai what usipai peran kambakla na kakaliu usipai ya khai drugs no pulit akai du pom ru ukai drugs tenau kantin ka hul police the police te dat kadang yang mde play kakali MLA na ucap minister ki private na ki kali komersial ki bos check dot oi pegawai pin continue tang sistem ban perklanya ka checking ni mden drugs susana tu no bumi di drugs baru layo bu hari ha pula kelah sedang ngejim ke bertemai Play lagi di ski, ke Christmas kelawan, setangkat tukar neski. Kini riu pemban dong di drug serius niu. Kilarung apa ka yang mana Katolik katedral apa, lain muhra kila lead iki jingkang berkila tu ya ki jingrod jingem jongka yang mana katedral jongi yang tai. Nang tu tang hadin kartukan neski kiwan par hapo jaka jongi hapo manalaban. Kila lead yang jingkang apa ka yang mana Unitarian Church manalaban. Kila tu itu ki sentiu ki barem ke belanja propose them. Itu orang tu kira tang hari kata si kila itu kila rung siapa yang mana juga advantage kata ente apa affair pikir. Te kalau ki ai ke ba ngilong concern ya khot bangile kerpat bagi ni apet ba ya garan Christmas ko banganuan ko bagi ju yarak hi muslim dagajing singan kajing suk kajing san kajing sabar ki nomor mene dan kilong kumiru nakasengan thai ki blai jumur ke ba habang ya patrolling min mit habang ya wan jia seng min mit habang ya lit karol ni ami lagi jong yeng ni sir benta bati yo do gini roks bom na din ki luti ka share ki luti ka back
kebaja everywhere kini gaja ka dai ki go please ya ki hable dia sang men mi skibi skun silok kia identi le si ba kerja balik si mani boy hang tu sa bom na din saluti ki back saluti lokat share saluti kayu tingilong concern kadau kaneru ngila yakar baham bangi khot kadau ngilong concern mangi kwa ba kam num don ka fair psychosis kum bangi juraki ba arf so ganta daga jing keben daga jing ben daga jing sngan baki yalit sigi yumani bani araki ya ke Christmas bali jia sang bom tar daga taru lalu very but intensify berpelan ya ke patrolling haki area ki jungi apo ka 19 south sulong concern si bat ki ru ki cakap